Još od doba Nemanjića ovo je bila sveta srpska zemlja. Doba kada je Vjenčac bio sjedište Nevesinjske župe. O junaštvu Pera Tunguza i njegovih hajduka toliko su puta gusle pjevale. O ustanku, kada su se cijevi žarile, a ponos visoko letio. Ko nije čuo za Nevesinjsku pušku, bolje da ga nije. To je i odredilo sudbinu ovog naroda. Da budu stradalnici i ratnici. Planinska jezera na Veležu i Morinama idealna su za odmor u netaknutoj prirodi. U znoju lica čuvamo zanat predaka. Potencijali u proizvodnji žitarica i voća su veliki. Na privatnim farmama se odgaja preko 7500 goveda. Pažnja se posvećuje i ulaganju u modernu prehrambenu industriju. Prema jednom tumačenju gradu su ime dali Rimljani, Neuesigne znači snježno polje ili snježna pustinja. Postoji mišljenje da je naziv grada nastao od imena ljekovite biljke devesilj ili devet sila, koja se koristi u nekim slovenskim jezicima kao devesinj, nevesilj ili nevesinj. Istorija ovih prostora protekla je u borbi za očuvanje nacionalnog i duhovnog identiteta. Jer ovo je kraj čestitih domaćina, gdje dostojanstvo nema cijenu. Nevesinjci, posebno oni mlađi, gledaju ka sutrašnjici. Ali nikada ne zaboravljaju nasleđe predaka, jer u njima će uvijek tinjati žar čestitosti i junaštva po kojem se prepoznaju i u tuđini. Jednom junak do vijeka čistoga obraza. Ponosni na Nevesinje, ponosni na Srpsku, Radio televizija Republike Srpske.